Poštovanje i dobrodošli, kao što vidite, u Good Foodu smo i danas radimo Desperado Bowl. I tu imamo hrskavu piletinu. Stavljamo malo ovako salate. I sada imamo homemade Caesar umak. Svi znamo da je Good Food poznat po svojim salatama, pa smo napravili jednu što smo nazvali Tiger salata. Naravno, nećemo stavljati tigrovo meso unutra, već Tiger shrimps. Na sredinu dodamo zvijezdu jela, to je ove fine Tiger kozice. Za kraj potpunimo sa malo wasabi umaka. Dakle, ispred mene je burger sa predivnim brioš pecivom, sa 42 dana odležalim mesom, karameliziranim lukom i cheddar cheeseom. Ja sam jako dugo vremena gledao što bi ja osobno jeo i došao sam do zaključka da bi najrađe pojeo jednu dobru tortilju sa goveđim obrazom. Imamo umak od hrena i vrhnja. Malo goveđeg obraza koji je prethodno dinstan u crnom vinu. Zatim stavljamo fino parmezan na listiće. Za hrskavost stavljamo ovog finog prženog luka. Evo ovako smo tostirali tortilju i sada je ovako u koso, lagano, fino prerežemo i želim vam dobar tek.